Dekai. Kira mang kwa mo. Kira mang. Amukwan. So manalas tu sa hospital. Yo. Yeah. Alright, babugili identical force. Alright, babugili identical force. Sisi ngithi thina laba be-identical force besifuna nani umuzi bathi kukwamakwakwa. Unfortunately, i-surname le asiyitholi. Singazi ukuthi yini ebhaleke wrong lapho, i-surname or njani ngoba la sikhona lana kuba Mokwana. Kuba Mokwana lana la sikhona umama uyathwasisa nayo yakwenza lokho but asazi ukuthi sizothi ini yini. So nangu mama mhlambe naye angachaza ngoba uthi asingeke ukuthoma ukungena la kwakhe lana mhlambe sifunana nabantu labe sibafunayo. Mina njengomama wala ekhaya nami ngisebenza ngabantu ngiyathwasisa kodwa la ekhaya asikwamakwakwa la ekhaya kukaMokwana. And then la ekhaya akusikokucala bangena bazofuna labo bantu labo kuzila abanye bafuna nabo bahluleka ngoba ibongo lezi umunye uthi basitshele isibongo mara maybe abasibizanga kahle mase mina ngichaza ukuthi la asikwamakwakwa kukaMokwana enethina labo bantu asinabo sengiveza amathwasana ngithi mina enginawo la ilaba and sebaqedile nabo babathola sebaqedile ngathi mina labo anginabo abekho abantu baka abanjengalabo so ngibhlungu kakhulu ngoba abantu laba abathatha abantu ngendlela engasingiyo bahamba bese bamosha umsebenzi wabantu abadala bawenze ube ngathi umsebenzi omubi emphakathini kanti uma idlozi likunikile ukuthi usebenza ngabantu uhlala unevalo angiboni ukuthi ungayenza into njengaleyo uthatha umuntu nomunye nefamily yakhe umthathe umenze isigcila sakho umthathe umenze umsebenzise ngendlela engasingiyo ngibhlungu kakhulu ngoba la ekhaya thina sikayi2 singasedlozini singasesontweni amathwasana la ekhaya ayathwasa phinde futhi angene esontweni thina la ekhaya sebenzisa uNkulunkulu kakhulu ngibhlungu ngathi bangatholakala labo bantu nalabo benza lento embi kangaka lento iphele ngoba bamosha umsebenzi wamadlozi thina si proud ngabantu abadala ngiyabonga. Alright, sesivala ke babukeli be-identical force. Sisesekhona thina siyatholakala ku TikTok na ku Facebook. You can still follow us. We are Identical Force and